odluka koje su donesene, pa imamo određeni naš stav i kritiku i postojećeg rješenja i nudili smo i nudit ćemo još jedna nova rješenja, ali to ovog trenutka sigurno neće dati nikakvi rezultati jer ovo je definirano. Zato ću ja malo uvesti vas u naš način razmišljanja o ovom problemu. Svaki pojedini korisnik kredita u švicarskim francima, dakle poslovne banke kao i cjelokupna javnost moraju biti svjesni da će se kod svih sudionika u ovom procesu istovremeno miješati osjećaj zadovoljstva i nezadovoljstva, no ponuđena rješenja moraju biti donijeta po principu da svi budu maksimalno zaštićeni. Građani mogu osjećati zadovoljstvo jer im je omogućeno prvo, olakšano plaćanje obveza po kreditima, drugo, neće biti primorani na prodaju nekretnina ili na njeno preuzimanje od strane banaka čija je kupnja omogućena putem kredita tih istih banaka. Građani su nezadovoljni jer to rješenje dolazi relativno kasno, kada su mnogi već bili prinuđeni na uskraćivanje osnovnih životnih potreba do onih radikalnih poteza kao što su prodaja nekretnina ili preuzimanju nekretnina od strane banaka kreditora. Relativno nezadovoljni su i sa relativno pasivnom ulogom Vlade Republike Hrvatske i donošenje rješenja relativno kasno, tako da se dobiva dojam da se cijela ova reakcija pokrenula u godini izbora. Ovo rješenje za banke znači smanjenje problema naplate kredita datim u švicarskim francima, izbjegavanje naplate kredita putem preuzimanja ili prodaje nekretnina. Banke nisu agencije za trgovinu nekretninama i u međuvremenu je došlo do pada realne cijene nekretnina, te ni preuzimanjem nekretnina ponekad banke ne bi mogle naplatiti svoj dug. I ovo rješenje je bitno i pokazivanje i nekakve socijalne osjetljivosti od strane banaka. Rješenje po metodi balon kredita građani će moći u svojim bankama tražiti da se tečaj franka od listopada zamrzne na cirka 5,80 kuna za otplatu stambenog kredita. Razlika između zamrznutog i stvarnog tečaja prebacit će se u takozvani balon koji će se platiti tek nakon 5 godina. Kamata na taj dug će biti najviše 3,95%, a prvih 6 mjeseci bez kamata. Ako bi tečaj franka u međuvremenu pao ispod 5,80 kuna, balon bi se ispuhao, a u suprotnom će građani sa bankama dogovoriti kako će dug otplatiti odjednom, pripisati ga glavnom dugu ili pomoću drugog kredita. To je nekakvo rješenje, ali geneza problema ostaje dalje nazočna, a to je gospodarski neoporavak Hrvatske, rastući broj nezaposlenih. Njima baloni ne mogu pomoći. Još treba istaknuti da ovaj ili neki sličan model treba pripremiti za korisnike kredita u eurima ako bi tečaj eura počeo nekontrolirano rasti i ne samo za stambene kredite, nego za sve kredite. Ali oni koji će u budućnosti biti odgovorni za ovu zemlju i ovaj narod moraju naći rješenje za ukidanje valutne klauzule jer su to dužni učiniti. Pa bilo to i skoro uvođenje eura u financijski tijekove Hrvatske. I ponovno se vraćamo na poznatu našu sintagmu. Temelj svih vrijednosti je rad, a politika nam to mora osigurati
ili ih sve treba mijenjati. Naravno, sada bi se osvrnuo na ono drugo što je bilo ponuđeno. Pojam ekološke bombe u centru Rijeke vezan je kao reakcija na izvješće javnog zdravstva PGŽ-a o stanju kakvoće i kvalitete zraka i mora, gdje se navodi da je sve čisto i besprijekorno. Međutim, stanje nije baš tako optimistično. Krenimo od termoelektrane Urinj, a u centru Rijeke postoje krovovi i fasade zgrada od azbestnih ploča. Sitne mikročestice azbesta lete i do 13 km. Raznosi ih vjetar sa suhih površina, a mi udišemo njih, a one se odlažu u plućima, izazivajući bolest odlaganja, azbestozu, koja smanjuje funkcijsku sposobnost pluća, a izaziva i pogoduje razvoju karcinoma pluća. Na odlagalištu Viševac leži 1000 tona azbestnog otpada, neispravno pohranjeno. Ispravno saniranje je prekrivanje bazena najlonskim folijama i prekrivanje zemljom, tako da nije dostupan raznošenju vjetrom. Opasna je i jama Sovjak. Ona je nataložena otpadnim uljima i katranom. Na granici sa Slovenijom u Jelšanama je navodno iskrcano oko 1000 tona azbestnog otpada. To bi nakon provjere Slovenija trebala sanirati, zbrinuti, jer od raznošenja azbestnih čestica ugroženi su stanovnici u okolici, a i Matulja i Opatije. Dakle, neophodno je započeti deazbestizaciju Rijeke i okolice saniranjem krovova i fasada zgrada. To je sve. A ja mogu navesti samo jedan prijedlog, tri prijedloga koji smo imali za rješavanje problema kredita u švicarcima, ali koji sada, pošto je odluka donesena, oni nemaju značaja, ali mi smo radili na tome, radili smo sa našim ljudima koji se bave financijama, odnosno financijskim menadžmentom. Prvi prijedlog je bio otplatu tečajne razlike. Dakle, u protuvrijednosti u švicarcima na dan otvaranja partije uz plivajući tečaj i beskamatno odgoditi na rok od minimalno 5 godina ili da iznos tečajne razlike dođe na nulu. Dakle, da bude tečajna razlika sa onom kada je kredit uzet. Drugi prijedlog je bio da otplatu tečajne razlike ponovno na dan otvaranja partije podijeliti je na dva načina. 50% da se otpiše, a 50% da preuzme država u vidu javnog duga prema bankama i da se dogovori o načinu plaćanja. I treći prijedlog je bio otplatu tečajne razlike podijeliti na način da banke i klijenti kao sudionici u kreditu i vlada kao inicijator rješavanja problema svi preuzmu teret 1/3 tečajnih razlika, i to na način da banke otpišu taj iznos na teret svoje dobiti, vlada za svoj dio kroz određeni rok izvrši povrat bankama, dok klijenti svoju 1/3 vraćaju kroz period ročnosti kredita ili da iznos tečajne razlike dođe na 0 kuna. To je bilo, ali kao što znate, balon model je i najvjerojatnije će saživio, ali ćemo vidjeti da li je to dobro i apsolutno dobro rješenje. Jer ipak svi koji su digli kredit morat će ga vraćati, naravno sa kamatom koja će biti 3,95%.
na ono, a rok vraćanja ili početak vraćanja te razlike je 5 godina. I još jedno dodatno pitanje za ovu drugu temu, Destinacija. Kako to poticati? Da li mislite da to treba nekako, ne znam, povoljne kredite ili grade ili što? U svakom slučaju, ako se naprave dobri projekti, Evropska unija daje sredstva i dobivaju se sredstva od Evropske unije. To je poznati model, zato jer idemo tako daleko i Evropska unija, odnosno zemlje Evropske unije, posebno Švedska, su ti koji su najviše zajedno sa Rusijom proizvodili azbest i taj moralni čin gdje oni daju i doniraju sredstva za sanaciju, ali neće to učiniti ako ne bude adekvatnog projekta. A kao što vidite, projekti iz Rijeke, iz Hrvatske, koliki broj projekata, koliko je moguće ih realizirati, to su samo mali postoci. Dakle, a između ostalog obveza je lokalne i regionalne vlasti se baviti time. To je njihova moralna obveza. To je njihova politička obveza koju moraju odraditi jer oni su dali obećanje. Mi možemo poticati, govoriti, mi ako budemo dali obećanje onda ćemo to sigurno riješiti jer niko od nas ili ne svraća pozornost kada puše bura, kada, evo, u Rikatu Benčiću, sad krov je azbestne ploče. Toga je, mnogi neboderi su obloženi azbestnim pločama. To treba sanirati. To šteti zdravlje. I javno zdravstvo, odnosno iste službe koje postoje u gradu i županiji, trebali bi svratiti pozornost na to. Jer ako mi misle da samo treba osvojiti vlast, poziciju, fotelju, odnosno ako misle da treba vladati, to je onda problem koji mora shvatiti ovaj narod, da svi oni koji su do sad bili na vlasti ne bi trebali doći više na vlast. Trebaju se pojaviti oni koji će voditi ovaj narod. Dakle, narod treba vođe, ne treba vladare. Tako vrijeme je prošlo.